Yawan juga bam yang plang festival kaban long ha ka atusan risau ha sau mat klenti shoban poi tersan bela penya daga senjuk mau plang. Shibinta na kajia lang kelum ki samla ka Kongres ha ka khat khandai tarik risau arja arpulai hachlong la ai lat ikinongwan saki kini kajia lang ban bu jingkli ikinoi lam ka parti bakentup yoba Vincent H Pala u president ke MPCC baru MP ke Lok Sabha na Shillong seat lem ki MLA bat ki wei halor bunteli ki mat ki bakum ka parti ka yeng. Hakum kane ka kabu kawai na kisamla kala bu jingkli halor ka jige trelang ka Congress bat ka National People's Party NPP ha ka Executive Committee jong ka yeng dorbar thau an ka Khasi Hills Autonomous District Council kat bah yeng dorbar thau an ka jelapan ka Congress ka don ha kalyang persya. Kani ka samla kala kali ba kumno kinoi lam Congress kin pensyai halor kani shwa ba ka jelakan sakhi ya jing tap vote banjit ya ki MDC House nam araja arpusau namar ki paj ba ki kan thop ha ya ka jing ya trelang jong ki. Hapo ka sentri ka Congress ka syong hakalang pusya kadba ha District Council ka Brigadier lang bat ka NPP hato kumnon pensya siya kadba ba kuno alam patay hanggang siya balik sa election in DC. Kini ka jingkili ka jompi kamday tang ka jompi day syarum sanay ro idan hi gobo kini ka jingkili dengan long spesifik ba iya ka jingkili ka jompi berkecuba kalau kini kejengkeli jengkeli kalau kini pihak state government assembly pada district council kadang kejengkeli pihak district council ni orang ika kadega autonomous body tak kadega way kebaan angka pada ini kuat menipu IP bah kerbang terikam ke assembly pada district council ke pihak kaya kejengkeli pihak ke district council kadai maka kebabat yang kena usia kadai maka kebabat yang keriti ke dustur buat kadai maka kebayada ya kejinglong tenrai kejengkeli berang mau kita harap kata pi kadang kejengkeli pihak pada assembly ngim juga keren ya kata kejinglong ya kebat yang keriti dustur ke kena usia di tahap district council dia suki-suki kaya kepor, kepoi kepor keba, mentang teh po district council kejongi, ngilapan omong bangidan na pedeng kejima pun kecai pendiri, balai, ki angi bawan, kidai ki an, ki sedang penteta ini, bat ngalapan ongru na po nanti na central government, mentali kan sedang kan sawan ke new amendment, ya ke 6 schedule. Kalau ada jawab kawan kan new amendment juga 6 schedule. Ia kebanjai ini. Isar pala yang bijung ini tiba. Kemudian ke BJP ke penkret. Buat ke cima ke abi ke jai pendiri. Memang menteri ke ia kebanjai. Di dalam keneng rem paros kata nadu pengijau MPC ahjar kat kenai idan hal yang besar. Dengan kensan hari ini yang mentau senam idan lang hal yang sesial. Kumpul orang mabi balik nama harba ladang idon syabar ngim don lang hapo ngim yo ban frame lang ban ai ki views ban ai ki opinion na kalian kejongi ni sosi ba PNC mentai ban demi iwe ba tip hai ka ban non ban ong ba kumbolong hadu mentahi ta shenya teliru hai bayin pek ya haga bede bat ki lomatas ini pejmai dengan cinta ke jongi hangte hapo ke executive committee mentang yugi bang gilapan frame pan pha sya ka sarkar kini dan sya ka central government teladang nim don lang hapo kemudian bengi bagadon ke juma nyimla ban ai jumut tede lo ka mau rem ngishim ya garai Pada kau syai ngikir ni pipa, kalau rem kebangi kita nanti kalau baik pa, naga benda isu dibangi ikan kita ikut pendiri berjongi. Mereka untuk isu stang niat benar, pengindon hakal yang secara pengindon lang. Tinggai kecingnya dari pada assembly pada nakal yang jonga kum MPC bu MLA, itu ipi ngim compromise. Isu hi dibangi kita hak district council, kita kita ini ngim compromise. Pada jengdan kejongi
ngim kwa ban shu hala surok ngim kwa ban shu mi surok nrai bangin dan ha round table pania site na kamata jing e gaji kata kata ke coba nakalian coba ngah District Council ka jaka ka pag-impay ka ready ka lustor ka chungi. Sausam ngilan nanti neli bomba ki kam di baga nakalian jong ka isi. Ya ka bangina ong sio na ka por ban penbait lang kim simala ban penbait. Te alor kata ka noren ni nakalian jongi ki bedam ha ka tu hapo District Council ni kaladon kam yang i ban like ke sya ka no adien ka baha bagi dia dot banta. Namar ini ya sain lang ya ka juga kon. La da bakla man le ka 6 schedule. Baru kita seorang bagi kongres untuk kita lang je. Kita kena tang ya no ya. Kita kena bagi kongres untuk kita lang. Hakapan ya sign ya kata kokot. Nama gimana apa dong bangin ngin persya ya kasih sidiol ban penkelai kasih sidiol. Lada orang tolak ti pria benjur ngin ha benjur. Hari dalam benjur kemudian hakapan dopai pak kali kaju. Lada bakalan ada li kita mau kiri kiju tak kini. Ya habang ini olah ban ajimot. Paling imrung tu ban yo ban ajimot. Dan agak tak ada kajing semua kajungi, tanpa kajat bendreo jungi kan ni keran merpor yang kajat bendreo, dan teng, ni don agak tak kajak kapan, ajimot yang kata kajat, nama tak kajing mah kajat bendreo, ni miola, dan apa ni miola, larang ni don, kajing kentol lagi bendreo kit kentol, ni nama ban lagi lano, ni ni jadi sedikit saya kentol, but hak tu kipor bila kemau kalau don kajing kit palo, hari baik kan nami isni, kila yo iya kan terikan, apa District Council. Na kasuki kelas kang jano ya kena gaji sengaw kasuki bapi kumau mi baca ngal ni pro algo lainun ida nangni kumu membeli badan DC pio ina mapo house apa assembly kai ka bangi kran ni yang alor ka nang ni khlam compromise kindiat ro na ka berta apa bangin ni syai ka sorkar ni yang betik ban persya ya kai ka nongren jong ke parti ka jungi bana kam ta ka jadriu bana kam ta ka jinon kami jong ka jalla kare kata ka thong ka jungi. We as a Congress, we never involved to topple the District Council. Ni klem dan bentare hakapor ban panhap ka District Council. Suddenly from the NPP they could not form a council because without the Congress help. If you look at the mandate, originally when we had an election, that we paid a kapor being an election, the mandate was for the Congress. Out of 29, Chipowut ki Congress MDC ki bajok, hakato kapor. Ndrei ki lapet ki jong ndrei ki sa hapakado ki sa sandriu kam lele. But if you look at the mandate, the public was for the Congress. Kata-katau maka kisudon hakabor and they took away from the Congress ya kabor jong kadis council kaway kabaar when the NPP invited the Congress to join, we had a detailed and thorough discussions in the party, and for your information, the Youth Congress and many other MLAs, ex-MLAs and others, so they were against the ideas. Henry near party, we thought that within the party, we think that there is an amendment coming in Parliament for the 6th schedule. Kansadon kaban ka amendment kaban perkela ya ka ain kerukom sensyar kadar ya ka discouncil hapo Parliament. The bill was introduced in 2019. La introduce ke bill how arajar kat kendai, but ya kata ke bill la pa Czech state government better. And the bill was sent to different state government, be it to Assam, be it to Mizoram, be it to Tripura. And the committee from Delhi has gone and met every concern or every council members, and all of them has given their views. So now left is only to amend the 6th schedule in the coming session, hopefully in the coming session. Therefore, without the views of the Congress, I think it may be incomplete. Or rather, we think that we cannot afford to betray our people without our concern, without our views when we are being given the opportunity. Nakataka daw ni singaw ka kamera mo jongi ni deban page na mataka baha kamer jongi jongi kamtam this council ka deal but ka land but ka kandaw ka siya
This council deals with our culture. So we cannot afford to just live like that. Even opportunity was given to us. Nakata-kata iperkat for the interest of the public of Meghalaya, we should not refuse the offer from the NPP. So there's totally a difference between the council and the state. That's why we join in. Basically just to protect our people. Halor ka nong rem ka Congress ka yeng, halor ka jingmi jing persya ban wan rai ki lentiral bala keli da kani ka jo ka samla, uba Gabriel wa lang UMLA but MDC ka nong ston ula penpau, baha usiman usngau, bagi samla kim dai show ban persya ya ka lentiral, namarkan long ka way na kilat ban yo kam yo jam, jong ki samla ka jalla. Nakaliang ba Vincent H. Palau MP Lok Sabha Laong. Baka sorkar ka don kam ban wan rai ki rukam jing trekam ni kilat ban yadaya ka jingwan rungker tlap ki brio na sabar jalla. Sebagai kajikali kalong ba, halor jimi itu persya halor ki jiwan rai ka railway, mo hak state, henry klender putri kami ka ILP. Tukum ka Congress ka mulban address ka takamat mangilaku hal state. Habang yang keren ya railway station ngamtip kali kau personal opinion ka cuma. Ngam keren ya ke party level, nomor ngampat yosno na kalian jomu presiden jungi keren. Mereka ni ka personal opinion ka cuma. Ngalai kalau suan na Mizoram menen naka meeting sanksi yang nabistie pada Nurawan gani. Agak jingle je cuma ngasih ngalapa hadu po jela Mizoram. Kadika jela kadiki tribal state ki jogi. Henry ka railway station kadam. Nilai jangan kita ki perlok ki jogi beri napo Nagaland. Kadam ka railway station nanti. La anak kata ki posnan gila dunom. Naka business ka jogi kepada yotoyong. Kabel tola kadai cakap kamai sepapa kejong ki dekar marori yang ti. Dekupo ong mane Nagaland jeng bahasa lengro idang keren. Ni kelanong we kaspa tu ni subang lagi we. Baru kidon kidalal ki basim ya kaspa wa kejong. Te balai ni pada kita persya kini kan railway station nak tahus nan. Hari semua tu masih men kamdai ke parti. Asal ni ladon kambi ke pisam laban syahno ini. Kalau kam jam ni keren ya employment bro. Kamdon Tengkai kementar matrai ngasmo kalari ke por ini balong ba nginon kam nabi ko bisamla ngakran yala de kom shimet nginon kam bang beli di jumbo jum kaju ni trai don kam bi man shano ya ka railway station nang ye kaju Ngalai kendo iki babon ke jus ki ong ba lada don kano ka system ka ba ngin check ye kito ki bawan na ba kam lele tengah try is the duty of the state government ban rai infrastructure Bada kerja kopor, ban yo I baka jaj penrujungi kam day ban compromise, ke jaj penrujungi kam day ban ngop hakata ki infrastructure, mereka jaj penrupat kali. Nasi have hijing ong jang ki babon ki brio ba ni development kanwan. Bada kerja kopor ke safety jongi roga de bandon, kalawai jongi roga de bandon, baki kam ki jam jongi ki day ban syakri. What we think when we were in the Congress in power also, we thought that we will look because we are living in a democracy. We cannot afford to see that there is a development whereas our people will be unemployed. The rest of the people will be, jobs of people will be taken away. Therefore, we thought that we would move it slowly and if at all we introduce the railway, there must be a checking, there must be a system where we protect our people from all the influx. The issue is only how to protect our people from the influx. If we can protect the people from the influx, I think there should not be any stoppage of development in our state. I think this is a general view of the people, and the same thing also, what we think is that we have no problem in providing all those issues if we come back to power. Thank you. Congress, cannot. We have a check up and I not say until ya gila banit la syam tayoru sala yu dan Islam kendian PE takadaw kolong kapakong sanban pat ya kapor Kalau ke badan kamban letas ya ke kemisywa bandap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam dor kapor HIV control Patas HIV yalla de haka por ba phile check up ning bang haba armet